Anisha an lichtje weg, seo lichter míle nuget sa hun. Chai mari nicht gjaller, a vanna varst aprach, a gurach an a donajan, an an ochkier diak, shachket sa shia. Kehet bliana an jaishin, jallichi van dunje eichke. Charo moren erige tjechke, agus vai a fudach an a schaumlichen mullig tenement. Ach, va bjarstas kulturach eichke. Huri alles dunje, a va an saas an an eerstachig na galig. Maar exemplar, vai elch niel mach cleoj an barst skianach. Agus vai elch a professor Ian Stuart Blackie. Va essen a kotjachig, go servachal, san kaher hieltjish an an alhei gonejan. Chai mari a hug, maar varst de chumman galig in nish. Skrivi, agus levi dan, san kochrunjige gehommen an an ochkier diak, shachket se shia. She dan moor a va aun, le chorus trichet raun. She an chichtel a va Korag een baarst sa chlaarsach. Aansen dan, ha a chlaarsach a kiensje dan baarst, maar a hij gun chummes, kjol a jianu, od hij branach, mu gaul nen dunje, a geeltach. Va mari dlu, ris een udemach Alistair MacGregor, a va een saas an een common Gaelic innernish, agus a bheith teichgelí. Nuair a chúchale, scríbhí mara bhraunga. Seo raun bhuaie. Ir na hui a bheith málte gon bucháirte lúgása. Ir a gú bhecha ciún rí osach chúrí an ágfias. Bheith a láb mar an síte an na mínat san báichat. Strúg na chaithmi an fégare a bhain het vláhúl an cáni an tír na beá. Chosin mari clú mar bharst agus hániki go ara na Banri Victoria. An an ochkiatíag ochget sa céhir, huarí cúnant son an darna leor te Queen Victoria's Highland Journal itar hengachag go Gaelic. Geta, keta vai anichtje, vai boch, a huv adiget, agus slantje. Ans an alichter, ver sin soel jirig a behe, agus an jilep a gaki, ik na geel.